Ma teen kõik seda ära nipsuga. Ja boom! Valmis kõik põrand ja nüüd napsu. Appi! Ja me oleme nähtud teismõnda. Isn't it remarkable how the small... Mul oli reklaam. Pennu, kas sa läksid? Saime siis selle põranda peale valmis. Isn't it remarkable how the smallest things can have the biggest effect on us? Welcome to the game. Sellel mapil ei ole üldse Creative'i läinud. Okei, tulime vast tagasi ja me läksime see teise. Ja siin on jah meil Creative'i tehtud, kuna meil on üks väga halb kolatisseen. Keegi nimega kartoonkätt. Always such good company. We're on our way to Bendy. Always such company. It's the only place to be. It's a game of cat and mouse. Pean seda tegema kahjuks. Keegi ei tule välja.
We're on our way to Candy. We're on our way to Candy. Always such good company. It's the only place to be. Over Grampy's house. Kätid ja need tapsid reaalselt Sirenheadi ühe laksuga ära. Ja sai Sirenhead. We're on our way to Candy. Always such good. We're on our way. We're on our way to Candy. Always such good company. It's the only place to be. Grampy's house. We're on our way. Always such. We're on our way to Candy. Always such good company. Over Grampy's house. On meie maja ka. Ja väga loll. Ma panen TNT. Nende kõigi poole. We're on our way to Grampy's. Always such good company. It's the only place to be. Ma pean. Ja miks sa... Võtame püss. Miks sa... Ma ei teinud midagi sisele. Mina peaks teadma. Ma tean ka. Ei saa tagasi. Valele poole lähen. Lähen välja. Sa ei saa üles. Panin sinna asja. And mouse. Ja. It's a game of cat and mouse. Oota, et ikka nad sisse ei saaks. A rerun of my favorite episode. Ärge teie välja It's a tulge, game of saate aru. cat and mouse. Need on surematud, nad ei sure ära. You're the Tegid Sandra. Kas kodus on ikka kõik hästi või? run and scream. They always scream. There's
There's always parts being cut off, and you're gonna run and scream. They always scream. There's always parts. A rerun of my favorite episode. We're on our way. Siis palun. Ja. Isn't it remarkable how the smallest things can have the biggest effect on us? Jälle eludega. Sandra tahtis nüüd. Ja ma panen kõik ära. Äkki ma sain kõik need pandud. Jälle. Ta ei ole meie kodus. Ja kui on, siis me läheme Tähkkonda punkrisse. Ma ei tea, aga ma lähen
Help. Okei, ma lõpetan siin ka ära. teeme ainult ühe silma.